күрәкүн. Теге резервация диде. Гаскәрсез һәм телен жуйган илнең шушы сурәте. Тел яшрә, түзә күпләр әйтер шакта турысын, телен сатып көн күргәннең имбәк теле корысын. Салагышта хәлләр башка, үз гаскәре бараның, юк бар сөйләп йөрер өчен вакытлары тараның. Әйтсә әйтә матур итеп, балкып тора күзләре, жанын ярып чыккангамы жанга ятыш сүзләре. Һәр кемнең дә гәптәше ул, булсын карт, булсын яше, нужаларны күргән хуҗа, һәр нәрсәдә барышы. Авыл белән шатлана ул, авыл белән сөенә, телгә алмас яман сүзне мәңге кертмәс өенә. Аклыкларга иреп китәр, кара дияр караны, туры әйтеп ташны атар, уңга сулга карамый. Теллеләрнең телсезләнеп йөргәнен күрәм көндә, кайбер чакта телне тешләп эндәшми калам миндә. Кыюлык та җитә кебек, әйтер сүздә бетмәгән, гаскәрсезлек, йөрәксезлек телне ерак бикләгән. Салагышның үз гаскәре, бәхетедер авылның, күзгә карап сөйләшерлек, шым кешесе бар аның. Шәп бу малай. Каян килгән? Кайтып китәр алдыннан шәфкать аңа 1909-да кул башында көтәм дип әйтә. Бу сүзләрдән соң Рушанияның зиһене чуалып китә, һәм ул канатланып өенә кайта. Гафия әбинең сүзе һәм аның инде клубка җыенганын күргәч, бигрәк аптырашта кала. Аны чыгып китәр алдыннан кисәтергә дә онытмый. Балам, минем йөземә кызыллык китерә күрмә, әйбәт кенә йөр дип аны чыгарып җибәрә. Рушания клубка барып аңа әйтә. Гөлнар клуб сүзен ишетүгә куркып кала. Алар озак кына клуб башында басып торалар, ләкин шәфкать килмиләр килми. Рушанияның бар кәефе төшә. Янә башлыйлар. Аларның үзләренең кушы масаеп, үзләрен әллә кемгә куюлары Рушанияга ошап җитми. Һәм ул бераз сүзсез аптырашта кала. Шуннан соң тизенә үзен кулга ала да алар белән әңгәмәгә керә. Алар аны озатып куялар, ләкин Рушанияны өйгә кертеп җибәрергә теләмиләр. Шуннан соң тизенә хәйлә табып, минем әле әбигә укып калсам бар дип, тизенә өенә кереп китә. Бу егетләргә ошамый һәм алар Гафия әбинең ишегенә шакылдый башлыйлар. Әби шәфкатькә дә мылтык түби һәм Рушания әби яңгыш кына моңа атып җибәрер дип куркып, шәфкатьнең каршына алып барып баса. Алар икесе генә калалар. Шушы төндә алар бер-берсенә вәгъдәләр бирешәләр һәм шушыннан соң алар очраша башлыйлар. Озак кына вакыт үткәч, аларның көннән-көн мәхәббәтләре көчәя. Ләкин Хәкимә Рушанияны яратып җиткерми һәм шәфкать белән очрашуларында өнәми. Ләкин улына әйтергә моны кыймый. Ул бу шәфкать сүзләрне ишетеп, өйдән чыгып китә дип курка. Алар Битбуйка шәфкать белән Рушания икесе бергә кочаклашып торалар. Ләкин шәфкать аңлаткач, әйбәтләп аңлаткач, Рушания тәкъдимне кабул итә. Һәм менә шәфкать өенә кайтып, әти-әнисенә мин өйләнәм дип хәбәр итә. Хәзер сез шул әңгәмәне карап үтәсез. Әти, мин өйләнергә әмә әйткәнсең. Шулай мыктым әле. Сәбәт юлына. Малай үстереп, буандырмын дип йөритмесең. Үстер. Кеше китте, ниндидер шәһәр чәшмиенә. Форточүләргә күзем төште соңыннан. Шәһәр кызлары хәйләкәр булалар икән алар. Сирени җибегән бер мәмә
Ne hazırlı minutta tesevvüke varam. Alayla gelip şuna kalsağım, bürük sizi yazdıra kırmasınlar. Muhammedası başkaça, bir neşik defa dikkat bulunmayın. Şefkat, ilk o şuurunu gidirip jüristin indi. Bütün yerlerine bakşadı. Şuşundan soň uzak sınavlaşgaç Hakime balalarning kuygan tushlarine Farkında karmasına bir şart Allah'ın kaçalı kılaşırlar. Eğer de Allah anı yolda kalsa, Allah bu başları bilen cevap verecek diye sorarlar. Lakin şartlarına ikinci gün bu kaçalı oluyorlar. Bundan biri olan Serjan Dilimi şafkatka yardım eder ana kire yüzünün kaçalığını kaytara. Bundan şu günden başlayıp onlar bir gün uluslaşıp giderler. Bırak nadansın soldatlarını kazarmalara pişirerler. Bunda onlarını yaş cüzünden galavası karşı alır. Ulalarını sohbet edip bastırarlar bulaydı. Bizden için komandir da min, Allah da min. Gerek olsa mesela ne tilesense şli adam. Kanyı da adamdı. Kendine geçten. Galavası ki ona şafatle tek bir sefer yiğitlerine gelip basar. Aşağı çıkan galavası şafatla taşlana. Allah arasında atılmış çıkar. Zingilgen galavası şafatla yanar. Taşlayan selamı tutuyorlar. Galavasının kolları şafatla günde alışarak bir kızın koridorunun kızlarını bir anın yuvarda. Kolay günahından sonra ben neye bırakılan lakin şafat karını mekanizmanın manı tutmaya dayanıklı şekilde merak ediyorlar. Ulanda uzi işe bölüküş Müslüman ilgilerinde azalta. Bu günden sonra fakat fazlalığından şarap giderler. Bu vakitte şafatın kendisi hakime üzerine olan bilirden dışınlarda olarak yani koyakan negara etkiye pensiye yakat silah bir arafanya dışınlar vardı. İngilizce şafatın apası tümeyen nazara. Anda anın bilen şalvada iştirokan içine soğuşuna karşı miting baralar. Rafanya'da Kafkaz'da Süleyman bilen danışan anın bilen Kafkaz'da Şik yanında tükürgende alardan şiklerini alarını kıynar bir sarayla yüklüler. Lakin bu saray ilip Süleyman işlegen Kafkaz'da yargı sarılar. O dizine Kafkaz şunu çağırdıran disiplin sertavı andarlı ortalarını payırıp alıp Süleyman Han'ın ustadan Rafanya Şerif Paşalar üç günden ilk başı izinlerine yürüttürer. Bu sonra bir parktan üzerinin kendisi aldı bazına arttı. Lakin bir yol namazı çıkkanda Süleyman yaralana hem bir ağaç bina var. Rafanya ana yardım ettiğinde anın ardından şavar. Yağmur hem şiir ise harbi hizmetler piknik ağırlıktan. Şundan sonra bu safta annemlidir şişnatımda sözler şaha başlayıp. Şundan sonra bir iki günden komandirler geçiyordum. Yigitler şişnadan da tertipsizlikler var iken bu şunu tınışlandırığa değiş. Biz anda barıp koytağa değiştim. Yigitler bana bir pişinalar koyğıralar. Lakin harbi hizmet şoğuk devam eden. 2-3 günden alır yana bir yot kişi gele de sizi bastırıp mınday söz başlayıp. Şişnada deyip, banditlar uyuşması var iken biz bu yana tuzdırığa değişti. Bu iş bir 2-3 günlükine korkmağız dediler, biz ağırlı jimyadiz deyim. Ortadan şiyorlar, hem iki soldat emniyete kapışıp bilen ağırın başına kilip bastan. Hem ağır, bana zendik bekçi, hem kapışıklı muşatsalar, andan 3 yiğit boşu tegerep çıyan. Yigitler gül ah etip koyalar, şu nasıl değişi söylüyor başlayın. Nerede bu yigitler resmen smantını şovran halletmek üzere yağların başlarına keskenler değil. Yigitler kışkı benim olayım değil mi? Benim olayım kadar bizi kışkırar. Lakin Qasım abi bizim olayın işkisini hakime bizim olay dinleri bilmiyorlar. Şundan da bu tortmada hasislikle meydiyen kandılar. İşe işte hakime bakın işana varan. O yüzden bebkelerin üstüne bir gün bu kaşıkaş o şunda bebkelerin soğanlar sakla oturganda onun yanından kızı jigirip gelen. Yani hastaları tujatlarga obrışandı. Anın televizyon maktalar, köpçülük yazışlara toplanmalar. Mesela bu sefilinde dip isimlengen eseri hazırki bizning ilgagina xos bo'lgan büyük problemalarni ko'tarish ekan. Anda shunday hazırki avul problemasi, shishna problemasi, armiya problemasi ko'tarilgan.
Bu problemlar bizning hozirgi turmushning avroyligini ko'rsatadi. Turmush avroyi bilan ana talablar da o'zgaradi. Armiya problemasini olib. Bu boshda yo'q edi, yoki bo'lib söylamaganlardir. Hozirda esa bu problemani avustirib bir kishilarga söylab bergani yo'q. Afakila bu esa bu problemani yorib soladi. Ko'zga ko'rinib turgani shu hozirgi